Ngelarang nayo inggih lancurne mangkin uningayang ya sesampune puput mepari dabdak ayat ngelaran sane kebaos nayo upaya saget sesampune puput nayo upayane punika kegelaran sedang becik nyane sane mangkin uning ayang didiak rauh ide sa marang resi matur rikalaning rauh ide sang maraga resik kesangre antuk mahopati sami ngaturan sembah bakti majang ring ide sang maraga resik ring mahopati sami sane mangkin wenten ide sang Prabu raris ngetelan pawucane majeng ring ide sang maraga resi ratu kadulurin nyakup karo kalih ide sang Prabu matur rarisane mangkin majeng ring ide sang maraga resi uduh ratu sang maraga resi Amporaya
banget kadirasa titiang nunas pengampura majang ring palung resi rikalaning titiang kacunduk turmaning nyangre sepengerau ide sang maragersi wire tambah kalintang merasa padewekan titiange puniki nambet kalintang ikeun awenan titiang banget nunas pengampura ledang ratu dasarin antuk namet padewekan titiange puniki ratu sumanennya prasida palungguh ratu ngani kayang ratu mare suara napi kepo nemula banget tunasan titiang majeng ring palungguh ratu sumangdennya prasida ngani kain padewekan titiange puniki niki nyen ratu kadirasa di sumur titiang wenten suara nyen ratu nika mangdo prasida uning titiang suara napi nika ratu dang yang gelis nimbang sapuput kadia sampuni keruntuh pawacanan ide sang Prabu dur ngerari sahe gelis ane mangkin ide sang marago susi nimbal pawacanan ide sang Prabu duh cening sang Prabu Ideu nah yang kakitu nyen buat pinunasan Ideu cenyen Bapo lintang jugur pisang
ngedasarin ban blok bapu utawi nambat bapu dumugi astu bapu prasidennya nguning ayang tuh yang buat tuh daging sumur iu dengan madap ledang ia doyang widih len tekaning totonan yang buin cening-cening sang Prabu majalaran ban iragu mapinunas majeng ring ide yang pramukawi dumugi astu kapicayen yang cening siada bapa mana turmaning presiden yang bapu tuh nebak utawi maca cinga ring sejeroning daging sumur ideune totona galir dong malinge sampun jadi ratu aku sapuput ide sang marage resi matur kadia sampunike tur sahe gageson raris ne mangkin maling ide sang marage resi mapi sesampune ide sang marage resi melingih iriku saho ngulengan kayun mapi-mapi sale mangkin ide sang marage resi ngeredane dakwage punike neng raga ka uji Riantukan ide sang marage resi sampun ke baos wagetur maning perannya saho sampun sane mangkin ragan idane kuning tekaning dewek nyane kauji antuk ide sang Prabu
naler uning ayang didia mungguing ide sang maraga resine punika sampun tatas weruh tekaning nayo upaya sane kegelaran antuk ide sang Prabu.